ese kuko u Rwanda rubeshejweho n'amabuye y'agaciro asahurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa iyi ni imwe mu iturufu ikoreshwa mu gukina ikarita ya politiki mpuzamahanga igamije gukingira ikibaba leta ya Kinshasa. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bikomeye byibasira sosiyete z'abanyarwanda zicukura amabuye y'agaciro, aho bazishinja gutera inkunga umutwe wa M23. Ariko se kubera iki Amerika ivuga kuri M23 igaceceka ku mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda kandi ufatanya n'ingabo za Kongo? Ni mu gihe kandi sosiyete zikomeye z'i London mu Bwongereza ziri gusinya amasezerano y'amamiliyoni mu Rwanda zishimangira ko amabuye y'u Rwanda afite ubuziranenge bwo ku rwego rwo hejuru. Muri iyi nkuru tugiye kwinjira mu mizi y'intambara y'ubutunzi na diplomasi. Reka ducukumbure ukuri kwisha inyuma y'amasezerano ya Washington, turebe ibihano bya Amerika, tunasesengura byimbitse isoko ry'amabuye y'agaciro mu Rwanda riri guca agahigo ku ruhando mpuzamahanga. Mbere na mbere, tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, Leta zunze ubumwe za Amerika binyuze mu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo Thomas Tommy Pijo ndetse n'umujyanama mukuru wa Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika n'Abarabu basohoye itangazo rikomeye. Iri tangazo ryatumye isi yose yongera gusubiza amaso mu karere k'ibiyaga bigari. Amerika yatangaje ibihano bishya byibasira abantu ku giti cyabo babiri n'ibigo bine by'ubucuruzi byiganjemo ibicukura amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ku isonga ry'ibi bihano hari ikigo gitunganya zahabu kizwi nka Gasabo Gold Refinery Limited ndetse n'umuyobozi wacyo mukuru Bwana Jean-Malik Karima. Ibihano byanageze ku zindi kampani 3 z'abanyarwanda zikora ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kubera iki Amerika yafashe iki cyemezo? Umuvugizi wa leta ya Amerika yavuze ko iyi mitungo ikomoka muri Kongo, aho ngo yibwa igamije gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa M23. Umutwe Amerika ivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Amerika ishinja izo nzego ko zikoresha uwo mutungo mu kugura intwaro, guhemba abarwanyi no gukomeza guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu byateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi n'impunzi. Amerika yongeyeho ko ibi bihano biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano azwi nka Washington Accords for Peace and Prosperity. Aya amasezerano y'amateka yahujije leta ya Kongo n'u Rwanda, akaba yaragizwemo uruhare rukomeye n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Intego nyamukuru y'aya masezerano kwari gushyiraho inzira nshya y'ubucuruzi bwumvikana buzira amaraso kandi bukorera mu mucyo mu karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo amabuye y'agaciro ateze imbere abaturage aho kugaburira intambara. Ariko se twibaze, ese ibi bihano biri mu butabera busesuye cyangwa no kuri uruhande rumwe rw'igiceri? Kuri X nyuma y'iri tangazo hakurikiyeho uruvangitirane rw'ibitekerezo bihabanye cyane n'umurongo wa Amerika. Abasesenguzi ba politike benshi bibajije ikibazo cy'ingutu, nibi bihano bigamije gushyigikira Washington Accords, kuki Amerika isa n'ishyira igitutu ku ruhande rumwe gusa? Reka tubisobanure neza. Umutwe wa M23 ushinjwa byinshi, ariko mu by'ukuri ni umutwe ugizwe n'abanyekongo ubwabo. Ni ikibazo cya politike cy'imbere muri Kongo leta ya Kinshasa yananiwe gukemura. Ku rundi ruhande hari ikibazo kinini amahanga kunze kwirengagiza nkana umutwe wa FDLR. FDLR ni umutwe w'inyeshyamba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni umutwe washyiriwe ibihano n'umuryango w'abibumbye UN. Igitangaje muri iri tangazo ryose rya Amerika, nta jambo na rimwe rireba abatera inkunga FDLR cyangwa abakorana nayo. Nta jambo rireba inshingano za leta ya Kongo zo kurandura uyu mutwe w'abicanyi wahawe intebe mu mashyamba ya Kongo, kugeza naho ufatanya ku mugaragaro n'ingabo za leta FARDC ku rugamba. Nk'uko umwe mu basesenguzi yabyanditse agira ati, amahoro ntashobora kubakwa mu gihe haba hari amakosa yandi ajya ku ruhande rumwe, no kuvuga akirengagizwa mu gihe ngo batoranye. Gushyira mu bikorwa Washington Accords mu buryo bubogamye bishobora gusenya kwizerwa kw'ayo masezerano burundu. Niryari amabuye ya Kongo acukurwa na FDLR cyangwa FARDC yo azahabwa ibihano?
icyo nicyo kibazo gikomeza kuba uruzitiro mu gukemura amakimbirane. Reka tuve kuri diplomasi no gushinjanya tujye mu mibare nibifatika. Haba hari abibwira ko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugira rutayavanye muri Kongo. Kugira ngo ibyo murabizi, bamwe bakunda kubivuga harimo na Patrick Muyaya tutibagiwe na Chilombo ubwe. Iki ni ikinyoma kimaze igihe kinini gikwizwa ariko gihakanwa n'imibare n'inzego mpuzamahanga. Nk'uko bwana Felix Mugenzi yabisobanuye, amabuye y'agaciro y'u Rwanda afite ibyangombwa kandi yujuje ubuziranenge mpuzamahanga. Hari amateka menshi abantu batazi. U Rwanda ni rwo gihugu cya mbere mu karere k'ibiyaga bigari cyatangije uburyo bwo gutanga icyemezo cy'ubuziranenge ku mabuye yoherezwa mu mahanga. No kuvuga ibyo bita Regional Mineral Export Certificate. Ibi byafashije mu kuzamura gukorera mu mucyo no kugaragaza inkomoko nyayo y'amabuye kuva aho acukuwe kugeza ageze ku isoko. Iyumvira imibare. Kugeza ubu mu Rwanda hari ibibanza cyangwa ibirombe birenga 400 bikorerwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro byemewe n'amategeko. Ibi birombe bicukurwa na societe z'ubucuruzi zigera kuri 259. Ibi birerekana urwego rw'ubucukuzi rwagutse rufite ishingiro kandi rutanga akazi ku banyarwanda benshi. U Rwanda ntirukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo rwiyubake. Rufite umutungo kamere warwo wihagije kandi rwashyizeho uburyo bwo kubyaza umusaruro ntawe rubangamiye. Niba ukeneye igihamya ku isoko ry'amabuye y'u Rwanda ryizewe ku rwego mpuzamahanga, ntushakire kure. Mu gihe Amerika itangaza ibihano ishinja u Rwanda ibya Kongo, i London mu Bwongereza ho hari gukorwa amateka. Ikigo gicuruza imigabane ku isoko rya London kizwi nka Arterian binyuze mu ishami ryacyo ryitwa Istinco cyatangaje ko cyasinye amasezerano y'igihe kirekire n'ikigo cyo mu Rwanda gicukura kigatunganya kandi gikohereza mu mahanga mu y'agaciro yo mu bwoko bwa 3Ts ari byo tin ariyo gasegereti, tantalum ariyo colta na tungsten ariyo wolfram. Kuri ubu rero aya masezerano ya Arterian aje kwagura urwego rw'ubucuruzi bwa Istinco mu Rwanda kuko bazajya bagura aya mabuye ku bwinshi mu Rwanda. Ikigo cya Arterian cyatangaje ko aya masezerano ashingiye ku gucukura amabuye mu buryo bwubahirije amategeko n'uburenganzira bwa muntu, kumenya inkomoko yayo ndetse n'ubufatanye mu mikorere. Ibisobanuye iki? Bisobanuye ko ibigo bikomeye by'i Burayi bitabasha gushora imari cyangwa gushora amamiliyoni y'amadolari mu gihugu gicukura amabuye y'amaraso. Icyizere Arterian ifitiye u Rwanda ni igisubizo simusiga kubihwihwiswa n'abavuga ko amabuye y'u Rwanda ava Kinshasa. Charles Bray, umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi ya Arterian, yagize ati isoko mpuzamahanga ntirirasobanukirwa neza agaciro n'amahirwe ari mu isoko ry'amabuye y'agaciro twubatse mu Rwanda. Twubatse ikigo cyubahiriza amategeko 100%, kigenda cyinjiza inyungu kandi gitanga icyizere gikomeye ku banyamigabane bacu. Mu gushyira ibi mu bikorwa, iki kigo cyahise gifungura ububiko bushya, no kuvuga warehouse n'ikigo cy'imirimo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali kingana na metero kare 500. Iyi nyubako izafasha mu kwakira amabuye menshi, kuyabika neza no kuyohereza hanze, no kuvuga kuyorohereza ingendo. Uretse ibyo, bashyizeho bwana David Kayigire nk'umuyobozi mushya ushinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu ndetse n'umuyobozi wa Istinco. Kayigire ni umugabo ufite ubunararibonye buhambaye mu bijyanye no gucunga inkomoko y'amabuye ndetse n'ubucukuzi burengera ibidukikije. Ibi byitezweho kongera inyungu y'iki kigo ho 50% mbere y'uko uyu mwaka urangira. Reka dusoreze aha twibaza, turimo kubona ibintu bibiri bihabanye cyane bibera icyarimwe. Ku ruhande rumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukoresha inkoni y'ibihano mu rwego rwa diplomasi ngo zumvishe M23 n'u Rwanda, zitwaje amasezerano ya Washington yarahagarariwe na Perezida Donald Trump.
ariko muri uwo mukino zipfuka amaso ku bikorwa by'umutwe wa FDL na leta ya Kinshasa bigaragaza kwivuguruza gukomeye. Ku rundi ruhande isoko nyaryo riravuga indi nkuru. Ibigo bikomeye mpuzamahanga nk'abongereza ba Atelian birashora imari mu Rwanda kuko bibona umutekano, imikorere itanga icyizere no gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro yizewe kandi igaragarira buri wese. Esukuri kuri he? Ese amabuye y'agaciro ya Kongo niyateza umutekano muke cyangwa ikibazo ni imiyoborere mibi ya Kinshasa yananiwe gucunga ubutunzi bwayo igashaka gushyira amakosa ku baturanyi? Nshuti bakunze ba Pilot News TV, mwe mubona mute ibi bintu? Ese ibihano bya Amerika bishingiye ku kuri cyangwa no kwivanga mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari birengagiza impamvu ya nyayo zateye amakimbirane? Mwatubwira icyo mutekereza muri comment aho hasi. Niba ukunze iri sesengura ryimbitse, kora like, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru na za documentaire zicukumbuye kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ngiye nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe.